ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Тамошобинондаи азиз, тасаввур кунед, касе шуморо сахт ранҷонд. аввалин фикре ки ба саратон меояд чист? аз ӯ қасос мегирам. аммо як лаҳза сабр кунед. агар ин сирро донед, эҳтимол имрӯз аз имрӯз сар карда дигар ба ҳеҷ кас ба ҳамон чашм нигоҳ намекунед. шайхулислом ибни таймия мегӯяд, ба амалҳои мардум нигоҳ накун, балки ба он зоте нигоҳ кун ки онҳоро иҷозати он амалро додааст. яъне иҷозат додааст ки ягон зарар ба шумо расонад. инсон метавонад сабаб бошад, вале ҳеҷ чиз берун аз иродаи аллоҳ рух намедиҳад. аллоҳ таоло мефармояд: ва шумо чизеро намехоҳед магар он ки аллоҳ парвардигори ҷаҳониён бихоҳад. сураи таквир ояти 29. вақте ки ҳақиқатро мефаҳмӣ, нигоҳат аз мардум ба сӯи парвардигор мегардад. яъне дигар ба мардум негӯ, балки ба аллоҳ рӯ меоваред. шояд ин озмоиш бошад, шояд барои боло бурдани дараҷаат бошад, шояд барои бедор кардани дилат, қалбат бошад. вале як чиз аниқ аст: дилат оромтар мешавад. чаро баъзе мусибатҳо инсонро ба худ нигоҳ кардан водор мекунад? чаро? аввал ба худ нигоҳ кун, чаро баъзе мушкилҳоро пайи ҳам аллоҳ таоло ба ту мефиристад. яъне чаро ай дар ҳам мушкилиҳо ба ту меояд? оё ҳамеша айби дигарон аст, ё аввал бояд ба худ мо нигоҳ кунем? қуръон ба мо як қоидаи бузургро меомӯзад. аллоҳ таоло мефармояд: ҳар мусибате ки ба шумо мерасад ба сабаби корҳое аст ки дастҳои худатон анҷом доданд ва ӯ аз бисёре мегузарад. яъне ӯ таоло аз бисёре дар мегузарад. сураи шуро ояти 30. ин маънои онро надорад ки ҳар мушкил ҳатман ҷазои гуноҳ аст, аммо ҳар мусибат метавонад имконият бошад ки инсон худро ислоҳ кунад. ҳазрати алӣ аллоҳ аз вай розӣ бошад фармудааст: ҳеҷ балое нозил намешавад магар ба сабаби гуноҳе ва бардошта намешавад магар бо тавба. ба ҷои он ки тамоми вақт айби дигаронро ҷӯем, беҳтар аст бигӯем: эй парвардигор, агар камбудие дар ман ҳаст, маро ислоҳ кун. ин ҷумла ҳаётро дигар мекунад. мукофоте ки аллоҳ шахсан ваъда кардааст, агар имрӯз касеро бубахшӣ, метавонӣ соҳиби он мукофот шавӣ, ки андозаи онро ҳеҷ кас намедонад ба ҷуз аллоҳ. чаро? вақте касе ба мо бадӣ мекунад, мо се роҳ дорем: қасос, адолат ва ё бахшиш. аллоҳ мефармояд: ҳар кас бибахшад ва ислоҳ кунад, пас подоши ӯ бар ӯҳдаи аллоҳ аст. аз сураи шуро ояти 40 гирифта шудааст. диққат кунед. аллоҳ миқдори савобро нагуфт, фақат гуфт: подошаш бар ӯҳдаи ман аст. ин бузургтарин башорат аст. қасос гирифтан мумкин аст, аммо бахшидан мукофоти махсус доштааст. чаро бахшиш аввал худи дилатро шифо медиҳад. кина аввал соҳиби худро месӯзонад. медонед кина ба чӣ монанд аст? ба он ки инсон худ
زهر می نوشد و انتظار شود که دیگری بمیرد. کینه چنین است. وقتی می بخشی اول خودت آزاد می شوی از کینه، از حسد، از غم. الله در وصف پرهیزگاران می فرماید آنها مردم را می بخشند و الله نکوکاران را دوست می دارد. سوره آل عمران آیه 134. بخشش تنها به دیگران فایده نمی رساند، پیش از همه دل خود انسان را سبوک می کند. آرامی حقیقی در قصاص نیست، در بخشش است. چرا؟ بخشنده نزد الله و نزد مردم عزیزتر می شود. یعنی بخشش عزت را زیاد می کند. بسیاری ها باشد امروز می گویند که اگر ببخشم ضعیف می نمایم. یعنی آنهایی که می گویند من اگر من ببخشم، دیگران می گویند که این ضعیف است، یعنی خودم رو پست می شمارم. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم برعکس گفتند هر کس بخشش کند الله تنها عزت او را بیشتر می گرداند. این از صحیح مسلم آمده است. این وعده پیامبر صلی الله علیه و سلم است. شاید امروز مردم نمیفهمند، اما نزد الله عزت تو بالا می رود اگر ببخشی. آدمان هم اخلاقی تو را احترام می کنند. این سر را به یاد نگاه دار. همه چیز به اجازت الله تعالی رخ می دهد. مصیبت می تواند انسان را به اصلاح خود وادار کند. بخشش مکافاتی دارد که الله شخصا وعده کرده است. بخشش قلب را از کینه پاک می کند. بخشنده نزد الله عزتمندتر می گردد. اگر این سخنان برای شما فایده داشتند و دیگران نیز تقسیم کنید، شاید سبب آرام شدن دل کسی دیگر گردید. من با شما خیر و خوش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.